Sual cavab eləyək. Deyib 3 ay yaşamalı olsan, sayacaqlarımdan birini seç. Tokyo yoxsa Sicilya? Sicilya. Sicilya yoxsa Lisabon? Lisabon. Lisabon yoxsa Sarajevo? Lisabon. Lisabon yoxsa Valletta, Maltada? Lisabon. Lisabon yoxsa Bruges? O yok soyuqdur. Lisabon. Lisabon yoxsa Selanik? Yunanistan sevirəm, adalarına da get. Ama yenə də Lisabon. Daha rəngli. Lisabon yoxsa İstanbul? Lisabon. Lisabon yoxsa Singapur? Lisabon. Lisabon yoxsa Bangkok? Yok Lisabon. Lisabon yoxsa Kalpe? 3 ay. Kalpe. Orada bir de var. Kalpe yoxsa Paris? Yok soyuq olur. Kalpe. Kalpe yoxsa Jakarta? 3 ay. Bir ay olsa Jakarta seçerdim ama 3 ay de Kalpe. Kalpe yoxsa Reykjavik? Bir gün gene. Kalpe. Kalpe yoxsa Roma? Roma. Roma yoxsa Phuket? 3 ay. 3 ilde olsa Phuket. Phuket yoxsa Doha? Phuket. Phuket yoxsa Milan? Phuket. Sənin şəhərin Phuketdir. Qaraçı.